Hello ma'am, good morning. Mit kasi ipon po may tawiba iso laidop kat kaya na tawrambani nga si Thursday dina kok solo to mapaga machaga so yam nungay na tumi nungalaga tumda video ni ako'y machaga tawise ko yung dalak pa nga si na ahan banam jaba video so oire ado ma'am yung minarasi ado ma'am asina ako'y chena jam ki tan hong na bagi takhair ka pirak pa do ado do nga si di jam ki tan so haure ma'am chamina na bahay na ayuk ki breakfast oy na ko Miyam ay chak chaba loire nung tilgi ado ay ngahak potharaga ngasise pung ahom mari dwaida jeba bina oida chaluge tawbani aina lakpadagi chaludre bako akhoi chena su jeba bina gi kai kai no khara hapire e bako aduduna ngasise thinba chaluge tawbani aduga jeba bina gi manaupi gi machanupi anobam su phange handa ko aina lakpagi hek nongan baga sosti ta gum taw tai hai gum tawbani bako aduduna angang su yengba oina chalorni angang pulok phai nungshibanibuko aduga akhoi pasu sangdana sum leibasida asidi sange nungthilse ma yaudradi amo ai su gari thaubudo haidabanina ma ka chakmina bai mathau tamne akhoi macha support roi masu kai hai nungshi charaga lakpanina ko ayuka oire ingi bako jacket ka ko kang kupsan jara asu some journey tawrakpanina masu se lakpaga amunap ka kang chore e bako haida pizana thautai bidana adumaina tawre dona ma te puthopira roi nungsi yam sit lebako aduduna akhoi inta sum chathorani ai su gari thawbase khara khara di haiga charama bane bako aduga khara haiga lakpasiga akhoi gi yamna thawning bido to imana bi ga se pura yam afau sa da yam haibe type te ma su phamalaga chatoi ne bako aduga aina bazar da sante o hebai phari ne bako gari yam chatta bai mi kam pham da bai site de sum haijana bi won bai khara sum pham ne bako sante oi jarga so aduga aina gari se thawre akhoi thonga de sum thawra ga bazar ba thawra ga ko sumaina mai sumaina texture la ke tawbasi ga aina sumaina lekhat khidana ko karang gari se pai chat khra ko adoi khangau khuru go se loi se gai dana gari ga to pai chat khidana asmi gon ga yaudre aduga di ko ise gari se sung so udre ko tam ge bu khaludre bu pakhat ki ja dana ko yamna mawong sa dana pai ge baduga aduga asiga la aga mu tam khalame adoi matung da mo koi ma zai aur koi matam da mu amu gari tam ba do ngamdre ado housing mu amu amta tam maga handakti soidna haina bagi tam bagi tau bane ba ko natradi yam wai mi ngai raga chatna bai khona ba da ko adona ai so haita ba yate ha adonida ngasi se am so sai ai hek lakwa numitu ga yam sare nungdang na mo nong chu thaba tawise myam ai se house khot ke tu ha ko ke taw bane ba ko khut se sit na laga tu ha wa se haudraga di akoina fi set pa matam da solu na na phajana u bane ba ko ai di am pam se mai ta budo adoga sumta budi ko ude sum ko ga yam kala ka try na ki se bagi adorega so adamai na kayam oiro ena house se jana ga da product se myam da su share taw jaram ge Ma'am, asigi everteen ki body hair remover sini aina husi yam pamna sijinari se asise strawberry extracts vitamin E almond oil amadi align join yawi se bada asina akogi skin da yamna soft helaga manung yauna moisturize amadi nourished to hon gane bako atuga manam sisu ingna nungsibado oi manam yamna yak pasulai dana ko yak padudi ai kaya pam de bako atuga ma'am asigi everteen ki body hair remover se khud khong loi makta sijinaba yai ko ma'am su soidana try tawbiraga yengbiyu myam asu taiba haujarage sida patches sama so happirakane bako aduga akoina white na so jam taininga taithokninga so yai ko khutki to house di yamna hauba budi oide sam ten na kara macha hauba doni aduga myam asigi manam se rose petal scent to oi bako ingna manam nushibado razor gumada muko adi cut gumba kai kangsong oi dana ko koina yang ko matam da su khangau dana len ki ba yawi aduna ina razor gumba di kai msijana dre nang phado so ko painina amakak sam thambi gradi koina
Kanam tay balore, kanam tay rake. For side but don't talk. Spicy di kaim ta to how ba how de so soy parts ta ne ba ko du na spicy di tai dre how dra mina khudi se lok to ke ta ro ka how re ya mai su tai ba loi re ado for 5 minutes thama ma matung da amu uchara ke ba ko मैम असगी everteen की body hair remover से skin so soft ओहेनगनी irritation को मसु केमता ओहलोय अतुका याम फबा अमना अखोइना तो हाउ कॉपी बा मतमदा याम कुइना चंगदबी for 5 minutes ता याम लाइना तो हाउ सो कॉपी बे यारे को अदुगा मैम असिसे harsh chemicals केमते यावरोय यामना safe ओय अदुगा gentle ओय बा hair removal process अमने बको मैम 5 minutes बुक थमे ए होसे wipe ना ओइना कोक थोगे ये ngasi Macha mayamba nakana maloy re मैम कोपी बलवर बमतुंगदा इसिंग अचंबना फजना चामथोपियो बको आइसो चामथोरे वा इसागा से यांग यांग बल माइ तव सिनाना समाय लाइबसेने ए याम पामसरी से before after so a screen da to anjaram ge stalai ID assise yamna pame everteen ki hair remover se yam line ne to ha ko ma matam da sat kok cha wanga be ko myam su pam biraga di a description da product asige link hapcharum ge myam su changa ga purchase taw biro aduloga na som laiba yare ko myam ina yum da lak ba ki video da comment ama ura be ko to comment to ura ga kitang nuai za da ba hai tare ko som Kashuba nate there's some lan kan baduga in a nuajaba adona clear dot toke and I come in sapi get obane ado akwebajana selakpa green ka white ka gi dress or the miyaga chamana banebako miyagi sulai bako akoi machaga so koi chena punna design do nung si color do hazang out tokani and adamina chamana na order toraga koi chena koi machagi ni aina dress ani adumai tor happirakpa ne bako adoni miyagi set panate ba adogi comment to kanana pi bano ming do khangza haudre adogi comment to so delete tawler me ina ngasi hauzi yeng bada ko mana hairesina is koi machana celebrate dress to miyagi na tramiana ugrade nungai roi and my hairakpa du ko ai so thoklau pan badu ko kitang nungai da ba aduduna ai seng tok jerk pani miyagi set panate koi machagi ne bako miyaga majaga dress so ka shujana roi miya su chawre wang ko koi macha di pi bani na kai dress send me na ba ya do no koi macha na celebrate dress to kitang sum chawrap akoi chena lobi bani ba ko adu tuna kitang sai se masa do fun da ba kitang lak tha ko ta khara ta u bani ba ko maning da fajana kishan garga di sum ya ba sum tha ani mukale di khara masa ga do kitang chaw khala ga di amuina tap na pa figure ta ja do ni ba ko adu re ga so adu sum det pi re ma thak jacket lit laga to mai ta ro ga lak bani na adu dum set pi re mo hong dok pi dra ba ko yam henjan na chaw ba to sun nat ta bani na akhoi sana thoi bi ki ichanu pi atom bi ki result tho apo result haibira waina haire ba ko ado akhoi sang thoi bi di result thok tri cbsc gi di thok rama le ba ko moina manipur board oi ba gi thok tri ba ko tho kan da soidana haijara ke ko aduga akhoi mama gi nungshi ba comment mayam so pire ai loi ui reply pisa draga so mayam puna ma thaga chari ko nungshi jana na adumaina positive comment pinaraga
support ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯕꯥꯏ